Mapagpala at mabiyayang abak po kaya katamungan. Ngayon po at yuta na aking kapatunan Domingo ning pangasubling mebye. Pagmasusyan tayo ang solemnidad ning pamaytas na banwa ning Ginoo. Talakad tapo at ikantatay dalit apamukulat. King lagyoning ipa, amponing anak amponing Espiritu Santo, Amen. ing ginumantade yakke kayo, Kaya ka antimurin. kapatad adwan taking ginuing pakaluluna, karing kekatang kasalanan. Yakas tangining biyag nanagnan ing kapanisyan, magkumpisal ko, King Diyos, sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina,
king isip, amanot dapat, at nyay diwang kakulangan. Uli nita, ipanigapupo kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang angel ang pong santo, at kay kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, king Diyos aginutam. Ing Diyos sa mayupayang tutupa kaluluwa na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king Bie, alang angga. Amen. Manalangin tamo. Kaniting misa yabe talak ng kakatang panalangin, din kapatatang magpasalamat, ding pamilyang manuknangan king Barangay Santa Cruz, Pambilog. Antimurin ding pamilya dari Nixon Punzalan, Virgilio Kayanan, Rodel Punzalan at Eden Punzalan. Pangaditala naman ding kapatatamong masakit, lubos da sanang tanggapan ing kalusugan di Edgar Bagang, Adelaida Aquino, at lalong-lalo na ring may infection na rugo king
COVID-19. Sana lubos na ng akam taning kalusugan. At pakiyabi tayo naman kikikatang panalangin ing meto nga paring maka-ICU ngeni among Senobyo Lumanog. May triple bypass siya po o neng mibalo bakit may ICU ya kasalukuyan pakipangadi tayo. At antimurin pakipangaditala ding kapatatang mayang ngubye king 2nd year death anniversary ng Alex David at ding mayang ngubye Reynaldo, Lucia, Rodolfo, Erlinda, Gabriel, Angelo, Pedro, Antonio, Artemio, Castor, Pablo, Helen, Angel, Isidro, Rafael, Prisciliano, Ador at ding sablang kaladwa king purgatorio. Oy paming atsubanwa ding kaisipan mi sa diala para king panyatang ning kekang kayarian inyang delami i Kristo king era ayabot ding kekeng panimanman ban keta pagdulapan miya king kayang ligaya. Manano na sanang atokyan miya nung nuya menimuna at atuklasan mi ing kekeng kapanaligan king kayang ligaya. Uling ginuya manggaman king alang angga. Amen. Lukluk tapot makiramdam king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king libro ning dapat daring apostol. King minunang librong sinulat ko, o Teofilo, selese ko ing sablang depat na, ang pointiro ng Yesus, ibat king kamumulan, ang gaking aldo mitas siya banwa. Bayo ya mitas banwa, milakwan niyang panabilin, king kapamilataning Espiritu Santo, karing taong pinili ng antimong keyang apostol. Kilub daring 40 aldo, kay ba't ning kamatayano, maralas siyang pepakit karelo, king miyayaliwang paralan, ay karaniwan antimong patutu, king yo mabiyeyo. Ikit de at akasabi de dalo tungkol king keyang kayarianing Diyos. At inyong makatipon lo, nga nang minye panabilin karelo. Kayo mama ko Jerusalem, nune panayan niya ka rin, ingkalam ape nga kunig pa, aya sabi ko no, kaya kayo. Meminyagyo iwan king kapamilataning danum, dapot kayo, binang lambat, ibat king aldoyti, mga binyag kayo king Espiritu Santo. Kaya bere Jesus kanidang mitipon la ring apostol, at kitang dakeyo, Ginoo, ibalik mo na kanya ng Israel, ing kayarian. Pekibat ng Jesus karelo, ing kayo payanig pa ko, yo, ing mitutuldo kang karing panahon at karing aldo. At mga tulid kaya kayo, ing pakibalwan nyo pa, nung kapilan ladatang. Dapat mikat mong kayong upaya, potang datang ni kaya kayo, ing Espiritu, at ikayo, ing maging saksi ko, king Jerusalem, king kabilugan na Judea, Samaria, at ang gakaring sikoti na ningyato. Kay ba't na nga sabi iti, miras siya banwa, habang mitas siya banwa, habang makalawe lakeyo, at ing biga pimpanane king panimanmando. Makalawe la pa banwa, habang paitasyo, inyang bigla lang lingto king arapando, ringadwa katawang makaimalan maputi. Lalaking tao Galilea, nga nakarelo,
Bakit pa katalakad kayo keti? At makatalanga banwa. Jesus, ikit yung mitas yo king arapan nyo. Datang yang pasibayo, nung makanano yung ikit mitas banwa. Ingamano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Impakibata mo po, papanikyaing Diyos, kintrono na busal ning masayang kulisak at tiyup ding trompeta. Papanikyaing Diyos kin trono na, busal ning masayang kulisak at tiyup din trumpeta. Ikang sablang tao, makpa kayo, king mitmong tula king Diyos, kulisak kayo. Uling ginong kakatas-katasan, sukat siyang pitakutan, king mabilo gayato, yaing aring sakdal degulan. Papanikyaing Diyos kin trono na, busal ning masayang kulisak at tiyup ding trumpeta. Papanikyaing Diyos kintrono na, busal ning masayang kulisak at tiyup ding trompeta. Magkanta kayong kapurian king Diyos, dalitanan niyang kapurian ing ari. Papanikyaing Diyos kin trono na, busal ning masayang kulisak at tiyup ding trumpeta. Ulingin Diyos yaing ari ning mabilo gayato, kaya dalit kayong kapurian, mag-ari yaing Diyos karing sablang bansa, makaluklukya king sagradong trono na. Papanikyaing Diyos king trono na, busal ning masayang kulisak at tiyup ding trumpeta. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao, Epeso. Adwang ko king Diyos, ning ginutamong Yesu Kristo, ing marangalay pa, king ipagkalubne sa kaya kayo, ing espiritong babiya kabiasnan kaya kayo, at pakilala king Diyos, banlubos siyang abalo. Ipanalangin ko ingaslagana lasana ng Diyos, ning kaya kayong kaisipan, ban abaluyo ing kapanayan, ake kayong kayayos, nung nuanti karakal, at degulan ing pengako ng ibiya ring banal, at ing alanganga ng kayupayan, kaya katamong manalik kaya. Ing kayupayan na iti, yan naman ing pepasubling me kang Kristo, amiluklok kaya king banwa, king danewa na ning Diyos, inya at yulalam ng kayupayan Kristo, ing sablang pamanyakop, kapanibalan, kayupayan, at pamamuntukan. May gitya upaya ing lagyo na karing sablang lagyo, emo king panaw na iti, nune king paintungol man, pepailalam ng Diyos ing kayupayan ng Kristo, ing sablang bage, at siya ing binili ng pekapabuntok ng Iglesia, at ing Iglesia ya ing katawa ng Kristo, ya ing kasasakdala na nitang misakdal, ing sablang bage, no karin paman, ing amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos, parangalantaya po ing mayap a balita.
Jesus mekone king kayang makayatong katawan. Dapot likwaning kaya katamu ing metong katungkulan. Ing yatadya ing mansay ning mayap abalita karing sabla. Kaniting misyon manatili ang kayabe tamu. Ing ginumanatiliyak ke kayo, At kaya ka antimurin. pamipasyag king maya pabalita, agpangkang San Marcos. Ligaya kaya ka o Ginoo. Pepakit kay Jesus karing 12 metong at sinabi na karelo, munta kayo king mabilog ayato at panaralye ing maya pabalita karing sablang tao. Ninumang maniwala at pabinyag miligtas siya. Dapot ninumang maniwala miparusan niya. Karetang maniwala mayakit lareting mayupayang tanda. King lagyuko makapalwalang demonyo, makapanyabilang aliwang amano, agyang talnan dala ring ubingan o makainom lang lason elanumano balang. Itumpak dala ring gamat da karing masakit at deti kumayapla. Kaybat ng migsalita karela ing Ginong Jesus mitas iyabanwa at linuklukya king dane ng wanan ning Diyos. Meko laring alagat at menaral la karing sablang lugal. Sew panalaning Ginoo king obrang iti at pepatutwanan na ing panaral da kapamilatan ning binyenang upaya karela. Upayang makagawang mala. Amen. Ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo, makiramdam tapong umili. Maya pa abak po mapagtiwala ko po detang mapagtiwala kadalasan maluloko la. Ako madalas maluloko ko. Magtiwala ko ketang pisasalira. Potang kay yung potang lawen me man pala tutu. Halimbawa, lalong-lalo na po keng kareng pisasalira ngeni keng websites ne keng Shopee o kaya keng Lazada nung ikit sigurado mobalo nung nanuyay tsura. Wuling ining kana akong lamesa kening king pipanganan mi kening kumbento. Mga manchanya kareng keng alcohol, mibalo pala ing alcohol mamapektuya keng dutong. Mika manchaya, ne, wala mo mika mapaya ketang alcohol ang mga patak-patak. Potang mga bitlang alcohol kareng dispenser da oita mga patak keng lamesa. O ay isipan kong sali ko pong itampisa sa lirang
papatalastas da king kareng website, lalong-lalo na king Lazada, ang po pang king Shopee. Akal nga ko nilagyutang sa seli ko, in-order ke. Anak kong kay excited. Uling ketang karelang advertisement, ketang video ra, talagang linisan at luntoy itang original ng itsura. Pero alaman, alayang epekto. Pero makanyan man, kung mila ko tiwala king Lazada, kung rin mila ko tiwala king Shopee, posibleng itang objective ko yamayakwa uling po ta, aliwa itay talagang agagawa na nitang produktong pisasalira. Pero I still trust others. I still believe in others. King kakatamo pong ebanghelyo, buri kaya pong i-emphasize itang tiwala. Inga pong Ginoo, may nabilin niya. May nabilin niya karing kayang alagad. Karing adbang Domingo nga rin, makapokus siyang pamaglako ng Jesus. Ketang milabasan na Domingo, may nabilin niya naman ni Jesus. Ing buri ng binuna ng diling penabilin karing alagad na iyapining relasyon. Samasnan niya ing relasyon. Uling mama ko ya, panining emphasize karing sasabyan na ing mama ko ni, lalong-lalo na ketang milabasan na Domingo. Nya, itang uling mama ko ni, may nabilin niyang samasnan niya yung relasyon da at gewa niya pang kautusan. This is my commandment nga na. Itiya ing yuyutos ko ke kayo. May kakalugod kayo antimonong makananod akong liguran. Niya katadwa niya po inulit ito. Ngayon king kakatang ebanghelyo, aliwan niya maning penabili na. Ketang milabasan na Domingo, magtiwala yung agyurang mikakalugod. Ne? Ngayon naman, magtiwala yung pamuri ni Jesus, king agyureng isundo. Isadsad ing misyon a inumpisan na. So, lilipat ne karela ing misyon na. Anya, nga naking kekatang ebanghelyo, munta kayo king mabilugayato, ne? Mabilugayato, the whole world, at panarje ing maya pabalita karing sablang tao. King English ing ginamit dot, to all creation nga na, karing sablang lelangan. So, ing kekatang Kapampangan translation, sablang tao. Wapin naman, siguro, ing isipan na ning Kapampangan, nakaman makapanaraw karing aso, ang pong pusa. So, karen mong tao. So, itang buri nang i-emphasize Jesus, kaya niya, balang sasabihan ng diretso kay katamo, I trust you. I believe in you. You can continue my mission. I believe you can continue my mission. I believe you can continue what I started. Agyuyeng isundo. Magtiwala ko kay kayo. Maniwala ko kay kayo. Anya, yan. Ing kukutang kumo, tayo kaya lulokwan ng ngapong Ginoo. Keng tiwala na. Potagalang anepin katiwalay nga pong Ginoo kay katamo, diyang nino magtiwalay nga pong Ginoo At diyang kanino magbilibye nga pong Ginoo kay katamo Ingkutang kanyan, tayo kaya lulokwan. Kalupan na ning kay magtiwala ka ketang mamisali kay batlokwa na kapala. Potagalang makanyan tamo. Sana ali, nepo. Uling magtiwala ya keka, itang tiwala na keka, paniwala na katiwa-tiwala ka. Paniwala na malyari meng isundo. Isadsad ing misyon na. So, o yan po siguro ing kekatamo pong i-check ing kekatang sariling heni. Kumusta? Nanunang gewa ko para kang Jesus. Pag nasanang sundo tayo, isadsad tayo,
uling maniwalaya keka, maniwalaya king ating kang agawa para kaya. Maniwalayang akasawp na ka, king misyon na. Nya, ulitan ke, ningaldoy ti metong niyang panagkat pasibayo kay katamu, Yesus likwanan ng katamu physically. Pero tandaan tamo po, nganapin king kay katang ebanghelyo, naman talaga totally likwan. Kaya patutwa na ng karelang misyon, ing tutuya, kapamilatan daretang milagrong paparamdam na, papakit na para karela. Anya makanyan mo naman. Uwatutu, physically taniya kakit Jesus, but we could still continue His mission. Mission ng Jesus yan Anya kailangan, kaya kapasaw, yang makibalo king paralan, atintang kanya-kanyang mipagkatiwalang misyon. Balyari tamo pong gampanan. At sana, ulitan ke, at sana, umpisan tani, nung tayo pa inumpisan. At sana, isundo tani, bangkanita, lalo tayang aparamdam, ing tang tiwala ng Jesus, paniwalan tayo, king kekatang sarili. Amen. Sasalpantaya ko king Joseph pang mayupayang tutu, dinalang king banwat yato, at kang Yesukristong anak ng bugtong aginutamo. Pengagliking upaya ng Espiritu'y Santo, mibait kan Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlungal 12 inubliyang mebye, pepayta siya banwa, makalukluk, wananin Diyos, sigpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum karing mabye, ampong menga mate. Sasalpantaya ko, king Espiritu'y Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak daring santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bye alanangga. Amen. Panalangin ing balen, etane akakit ing Ginong Jesus, dapat mabyeya at magobra busal tamo, kapamilataning kayang Espiritu Santo, nga tamong mawat kaya, Ginu ibyeme ke kami, ing kekang Espiritu. Ginu ibyeme kaya kami, ing kekang Espiritu. Baning Ginong Jesus, damdamano ring kaya katang panalangin, para karing magobra, king palaganap ning mayap ng balita, at ding manakit aldoldo, ing magobrayang kayabera, inya nga tamong manalangin Ginu. Ginu, ibyeme kaya kami, ing kekang Espiritu. Bandamdamano ring kaya katang panalangin, para karing sasalpantayang bininyagan, dapot makanyan man, parating manakit king ya, talapagligtas siya, amabandi karela, inya nga tamong manalangin. Ginu, ibyeme kaya kami, ing kekang Espiritu. Bandamdamano rin kaya katang panalangin, para king yatong pakamalana, uling naparating akakit, ingintune kapayapan, manibat kaya, inya nga tamong manalangin. Ginu, ibyeme kaya kami, ing kekang Espiritu. Bandamdamano rin kaya katang panalangin, para karing daranop at magkasakit, uling parating akakit, king ingginu malapit siya karela, inya nga tamong manalangin. Ginu, ibyeme kaya kami, ing kekang Espiritu. Bandamdamano rin kaya katang panalangin, para kaya katang sablang makatipon keti, uling etala parating akakit, king ingginu, pakisang metong nakatamo, king kayang sarili, inya nga tamong manalangin. Ginu, ibyeme kaya kami, ing kekang Espiritu. Ngeni po adwan tamo yung sarili tang kapagnasan. Ginong Jesus, sa upan mo king mikamasolong kamalayan, king kayabera ka, king balang aldo, babyemo ke kami, ngeni at kapilanman. Amen.
Alakad ta po. Manalangin kayo kapatid, panding kagatamong daon dating tinapi at alak matampang tanggapano ning Diyos ipang mayupayang tutu. Tanggapana sana ning Ginoo itindawong karinggamat mo, ingin kapurit kaligaya ning kayang lagyu, ing kaya katangi kasaplala ating mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, tanggapan mo reting kay kaming ain ngening pagmasusyan mi ing pamaitas na banwang Kristo ang kay kanganak. Manano na sanang dingkayang kalam sa upandakeng mitas kaya bena karing tula ning banwa. Anong nuya mabibye at mag-ari manggaman king alang angga. Amen. Ingin manatili yak ke kayo. At kaya ka antimurin, Yat nayo ring pusoyo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tam. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa. Diyos king alanganga at lubos mayupaya kapamilatan ng Hesu Kristo ang ginumi. Ya ing kordero amilalako king kasalanan ning yato. King kayang kamatayan sinintang ning kay kaming kamatayan. King pamanyubli ng mebye linarin at binalik ing kay kaming bye. Muli nito, kambering sablang koro ring angel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, lain makyabe alantok ng babye kapuryan keka, ngaming kakanta. Tune kapin banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, uli nita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ain ting espiritu mo, ban para kay kami magawalang katawan at daya ning ginuming Hesu Kristo. Bayu yami daon kusang lubking pamaylasa at kamatayan, kinwane ing tinapi, pepasalamata na ka at pinuri, pirasone at binyene karingkeyan disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, itiyaing kanakong katawan, ami daon para kay kayo.
Makanyan mo naman kay batning apunan kinwaning kalis. Pasibayo pe pasalamata nakat pinuri, binyening kalis karing kayan disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti, iti yung kalis ning kanapon daya, yung daya ning bayo talanganggang tipan, ami bubu para kayat para karing sablang tao, ban kaya mi patawaran laring kasalanan. Dapta nyo iti king pamigaganak kayo kanako. Ipasyag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Ini ang hining gaganakan mi ay pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ng anak mo. Darawin miya keka iting tinapya ning biyating kalis ning kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang misulusulok ing katanak tayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me oy pa ing Santa Iglesia mong makalaganap king metuyato, ban miganap ya king lugod kambe ng Francisco ing kay kaming Papa, at Florentino ing kay kaming Obispo at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepainaw at maninayang subling mye at ding sablang me yang unabye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat makamit kimbialanganga, ban kaya be ng Maria ing Birhen indo ning Diyos, kaya be ng San Jose ing kayang esposo, kaya be ring apostol at ding sablang santo at tinupad king malmong kaburian king kaya kaban ning panahon, puriyan dakat paligayan kapamilatan ng Heso Kristong kay kanganak. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya ipang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, pupuryanda ka at parangalan, manggaman king alang angga. Apipiho ko ing paniwalan niya ing paniwala ng Jesus kay kayo, kay katamu. Paniwalan nyo ing magtiwalaya kay katamu, asundo tayong misyon inumpisana. Buritaya pong isundo iti, at buritaya pang isadsad ang gaking akayabe tayang mitas banwa. Dapat ating penanditing etabalong gawan tamo, anyang ngeni, pasawap ta kaya, kapamilatan ning panalangin at tiro na kay katamo.
Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopaning kay kang pakalulo parati kayong mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami kambiyaning maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong, kay kaming talapangabos. O ginuming Heso Kristo as sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. Emo sa babalik din kay kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kay kang iglesia, at pamayapan mo yung pandulugan nagpangking kaburian mo. Ikang mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ing ginuman at tilis sa kapilanman kay kayo. At kaya ka antimurin. Ipakita mo po ngening mikakametong taking kapayapan. Kaluguran kong kapatad, o ni Jesus, ing makakilala kay katamo. Mas kakilala tayo nakatamo kay sa aking itamong mangilala king sarili tamo. Magtiwalaya king asundo tayong misyon na. Mapalad tamo ngening tatanggap king grasya babyena kay katamo. Ginoo, eko matampang tanggap kay ka, dapat yakas ming amano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Yesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka, maigit king sablang bage, at pag nasan kong ing tanggapan da ka, dapat pauli na ning pinandit, era ka atanggap king sakramento, umeka muman espiritual kening puso ko, kakaulanda ka, balamuwari at suka ka rin. At makisan metong keng lubusan king sarili ko keka. Emo sana paintulot kapilanman ing mikawani ko keka. Amen.
Si Claude Tapo. Oratio Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulu, ampong mapagmalasakit ay igpami, lalapit kami keka kaniting masipit apa mangailangan mi. Adwan mi keka ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal akasakitan kaya kami at may kamatena karing dakal atawong. Adwan mingingeni keka ing balikdan mo kaming mitmong lugod at yatsyat me kaya kami ing makawulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mula, ring taong mi tutukan manintun panulo para kaniting makayawang sakit at mayampat na ing pangakalat na. Ipanalangin mi laring pekapuning pambansa at lokal, ban mamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas. Kaniting sakit at inggawan da iti, makasalikot at bukod mong paraking kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi la ring doktor, narsis at ding sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ing pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na. Kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mula retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alang hanggang kapainawan detang mayango na biye. Pagkalam mo kaya kami, ingrasya mo keting masakit a panahon. Ban magobra kaming miyabe-abe para king ikakayap ding sabla at ban makasawp kami karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana paulining masabal at pamagmalasakit mi para karing metong at metong. Mikabos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon taryana kami king pamagbayong lub at kabanalan. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong. O kabanal-banalan ayon duning Diyos, sana pisawil ingaklis mi keka, king kagulangan mi, nune bagkus mo kaming ikabus, king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, esposa ng Maria. San Rafael Arcangel. San Roque. San Lorenzo Ruiz. San Pedro Calunsod. San Luis Gonzaga. Manalangin tamo. Ay pa, kaniting Eukaristiya, tatakman mi ing dibinong pie ay pagkalumuking yato. Saupan mo keng tuking mitmong lugod kang Kristo, painturo king pie alang angga, anong nuyag gino, manggaman, kapilan. Amen. Ing ginuman at tiliyak ke kayo. At kaya ka antimurin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tuto, ingi pa, ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Umetana at isundo ing misyon ng Diyos king Bietam. Salamat kin Diyos.